gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Van kadra. Kako izgleda jelovnik prvaka, kako iz koje potrebe je nastao jedan prehrambeni brend, o svemu tome, sportu, životu, a i više naravno i o veslanju s Martinom Sinkovićem koji je danas van kadra. Martine, dobrodošao u našu emisiju. Hvala na pozivu. E sad, toliko puta si u karijeri kosio konkurenciju zajedno sa svojim bratom, pa da vidimo kako je kad kosilica zamijeni vesla, kako to izgleda u praksi. Sad ćemo vidjeti. Da odradimo jedan ovako mali dio dodatni treninga i priprema prije razgovora, što kažeš? Mislim da je konkurencija ipak jača od trave, tako da će biti lakše travu pokositi, ali vidit ćemo. Bože, ajmo vidjeti kako to izgleda. Izvoli. Hvala, sad ćemo vidjeti. Aha! Iz kuhinje da smo zaslužili ovaj idući segment našeg intervjua. Vidiš kako sam se prikrpala odmah tvojim zaslugama, ali super si odradio posao, tako da bježimo dalje. Hvala, dobro je pokošeno, možemo dalje. Pa da pitate Martina, i mene nije moglo bolje početi, apropo jela, jer štrukla za predjelo, ili ima bolje? Štrukla, ja obožavam jedno od najdražih jela, pogodili ste točno za mene. I bome i za mene, moram priznati da me kuhinja ugodno iznenadila, pa slobodno možeš odmah krenuti na jelo i da malo prođemo kroz Neću se buniti. Da, bome ni ja. I da prođemo malo ono što je zapravo aktualno, odnosno ono za što se pripremate, jer u principu zadnji put kad smo pričali, nagovještavali smo jednu evoluciju u disciplinama, odnosno četverac bez kormilara je bio onako glavna tema, hoće li, neće li, onda evo sad drugi put godinu nakon, odnosno par mjeseci nakon, već je prva medalja u džepu iz Plovdiva s Europskog prvenstva. Drugi smo bili u Plovdivu. Ko što smo najavljivali, ušli smo u četverac bez sa braćom Lončarić, to je neki veliki novi izazov za nas. Lijepo osvajati medalje i nadam se da ćemo na svjetskom osvojiti medalju, ali moram priznati da mi i dalje nakon svega priznajemo samo zlato i nadamo se samo zlato, tako da ne mogu reći da sam skroz zadovoljan s tim srebrom, što ne umanjuje vrijednost tog rezultata. Ja uvijek kažem, i za svjetsko prvenstvo, pogotovo za olimpijske igre, sami nastupi već uspjeh i to ja ne umanjujem s tim te rezultate, ali mi znamo što želimo, znamo što možemo i znamo što ciljamo, to je zlato i evo, nadamo se da ćemo biti u nekoj borbi za zlato sad na svjetskom prvenstvu. Je, impresivna je ta berba medalja koja traje kroz godine, i olimpijske, svjetske, europske, preko 350 ih je sve skupa. Stvarno, nisam to lijepo čuti. Da iznenadim, da, preko 350 kaže zadnja onako relevantna informacija, ali Šangaj je, čini mi se, jedna pozornica na kojoj još uvijek niste nastupali uopće. Nismo u Šangaju, ja sam bio u Pekingu, moje prvo, nije prvo, ali prvo samostalno svjetsko juniorsko prvenstvo u skifu 2007. Kod nas je uvijek godinu prije olimpijskih igara je svjetsko juniorsko na stazi gdje će biti olimpijske, da se to isproba. Evo, bio sam u Pekingu, ajmo reći, probavao sam tu stazu za olimpijske igre, ali u Šangaju nikad nisam bio, ali definitivno što smo čuli, bit će vruće, bit će sparno. Navikli smo na Perući na to, ne toliko na sparinu, ali na vrućinu, bilo je i do 40 išlo, pa ajde, navikli smo ako ništa drugo. Sad neke navike kažu kad su u pitanju ta svjetska prvenstva, to obično bude do nekog određenog perioda koji se ne kosi sa NFL-om kojeg jako voliš pratiti, ali sad je malo drugačija priča. Ušao sam sad, je evo počela NFL sezona, ja moram ići spavat pa ne mogu gledati uživo utakmice. Packerse volim, to mi je stvarno strast, volim gledati, nažalost kažem, sad nisam mogao uživo, ali idem sad sredinom 10. na utakmicu protiv Bengalsa uživo gledati, to mi je posebno drago, baš jedva čekam tu utakmicu, otići u Green Bay, posebna jedna zajednica, ko prati NFL zna o čem pričam, stvarno jedna franšiza koja je specifična i Packersi su jedina profesionalna momčad u američkom sportu, znači bejzbol, američki nogomet, košarka i hokej koji nisu privatni. To je javna momčad jedina. To je baš posebna neka priča.
Da, i poseban pozdrav za naše dečke koji su naši komentatori NFL-a koji nam i približavaju taj lijepi sport, jer itekako raste zajednica koja to prati i sama svjedočim popularnosti u posljednjih nekoliko godina. Definitivno veliki pozdrav dečkima, pogotovo Buliću, njega znam, pa evo, veliki pozdrav. Kad već pozdravljamo, nastavit ćemo onda sa Jelom, žao mi je, znaš da nećemo se žaliti se buniti da jedemo. Na taj segment, ali ono što sam htjela još spomenuti je nekako imamo sreće kroz hrvatski sport da nas je popriličan broj sportaša, tako uključujući i tebe, a i tvog brata, naravno sad i braću Lončarić, navikli ste nas na te medalje i nekako letvica se nipošto ne spušta, samo se podiže iz godine u godini natjecanju. Na svu sreću da, evo, mi imamo sreće što nam je tijelo izdržalo tolike godine. Imamo najboljeg trenera na svijetu koji nas je držao na toj razini tolike godine i da smo svake godine bili u biti u najboljoj formi na najbitnijem natjecanju. To nam je velika stvar, to nas je, kažem, te dvije stvari, znači tijelo mora izdržati, trener mora biti naši najbolji na svijetu i mi moramo htjeti to, moći izdržati i u glavi biti spremni na to i evo, još nadamo se bar 3 godine do LA pa ćemo dalje vidjeti onda. Koja je neka, ajmo reći, neću reći dobna granica, ali jer znamo da ima različitih priča u svijetu sporta, koliko daleko i koliko dugo mogu sportaši biti dugovječni i osvajati medalje i ostvarivati vrhunske rezultate. Koji je to prag, recimo, uvesti? Evo, ja ću reći, nema praga i taj prag se uvijek pomiče. Mi se nadamo da ćemo mi biti isto nas dvojica još jedna stepenica koji će osvojiti medalju sa još možda više godina. Vidjet ćemo, kažem, to je teško reći sad, to su neka moja nadanja. To ja gledam sad već za Brisbane, ne za LA. Za LA ćemo imati Valen 39 ili 40, ja 38, 39, više sad da ne računam. U biti ja ću imati nepunih 39, da. Mogu reći da je jedan Estonac osvojio baš u Pekingu medalju, imao je 43 godine. Znači to je jedan čovjek, a sa 40 već ima 4, 5, 6, ne znam točno, ali bi rekao. Znači da, ajmo reći, do 40. možemo se nadati da ćemo skoro sigurno moći, a više od toga ćemo vidjeti, ali kažem, za sad je razmišljanje ako će tijelo dopustiti, nastavit ćemo iza LA, jer to volimo, vidjet ćemo naravno do tad kako će se razvijati stvari, svaka godina nam je velika sad u ovim godinama, ali mogu reći iskreno da bi ja volio nastaviti poslije, sad što će biti, ne znam. Znači hrvatsko veslanje se ne treba brinuti. Da, za sad. A imamo i braću Lončarić, ima još mlađih nekih koji isto dolaze, pa evo. I tekako imamo koga za pratiti uspjesima kojima ćemo se veseliti, vjerujem. Martine, slatki ili slani štruk? Slani. Zapečeni slani, nema bolje. Kuhane isto volim. Sa prezlima gore lijepo zapečenima, ali slani. Uvijek jednom slane štrukle. Kao što se vidi. Da. Nekako su mi draži. Štrukli odlični 5. Stvarno su odlični. Da su 10-15 stupnjeva hladni, još bi mi pasalo više, ali to nije do kuhinje. Pa poučena iskustvom iz onog našeg prijašnjeg intervjua, znam da treba poprilično puno hrane da te najdemo, pogotovo nakon treninga kojeg si odradio jutros, tako da drago mi je da si smazao ovaj prvi dio, sad ćemo na drugi. Može, neću se buniti. 2 do 3 tisuće kalorija minimum po treningu, Martine, tako da se potroši, tako da je red da to nadoknadiš. Kažem, jutro si odradio trening, malo si nam pomogao kositi travu, tako da si i ovaj dio segment definitivno zaslužio. Ti možeš početi rezati slobodno. Ja ću rezati, mi smo se dogovorili prije nego što smo počeli snimati da ćemo mi pojesti krumpir i koljenicu, snimatelju ćemo naranču dati. Ja mislim da je to isto fer i pošteno i evo i on se slaže, klima glavom iza kamere. Sretan je, dobit će naranču i to mu je dosta od nas. Neki bi rekli od koga je dobro, ali ja ću ga preduhitit prije nego što to kaže sam. Što je na... Ljenica je super, čim se ovako lijepo sve skida, znači da je dobra. Sada čujemo što je na jelovniku šestrukog osvajača svih mogućih medalja. Pa ja vam sve jedem, evo. Uključujući i ovog ima, jel da? Da, definitivno, inače se u Gabriku hranim pa često koljenicu jedem. Imaju isto odličnu, sve jedem, stvarno raznovrsno. Naravno mi moramo više povrća uzimati da neke vitamine, minerale nadoknadimo. I ja bih rekao najviše što je najbitnije raznovrsno. To je
To je jako bitno i ne pretjerivati. Koliko god to zvuči čudno kad potrošim puno kalorija, ali mogao bi ja pojesti 10.000 kalorija, pa onda ipak moram paziti da ne pretjerujem. Imam insajderske informacije za sad očito dobre jer i štrukle, koljenica, ali ja ću se prebaciti na deserte i na slatko, jer kako čujem u kući se ne smije sladoled veliko pakiranje imati, jer to nestane odmah. Ja kupujem sladoled na štapiću i korneti, ali ako kupim veliko, mislim, i nije dobro za sladoled da se sad otopi pa se ponovo zamrzava, onda ne valja, pa onda je red pojest sve i onda zato. Ali sladoled je bolji kad se malo ipak, ja recimo izvadim si kad jedem, znači kad idem jest, onda izvadim sladoled iz zamrzivača i onda ga pojedem nakon 15-20 minuta, onda je najbolji. Ali zato ne smijem onu kilu, ako kupim pojest ću kilu. Gotovo, da. Zna se što slijedi. Ima li neka hrana koja se treba izbjegavati? Sad znam da obično to nije slučaj da se treba samo paziti što se jede, ali Valent nas je ranije naučio da se makovnjač naprimjer ne smije. Da, zbog antidopinga ne smijemo makovnjaču zato što mak može biti kontaminiran. Nije sam po sebi mak, nego neki dio maka može biti kontaminiran, ne znam s čim i onda može test pokazati pozitivno i zato mak ne jedemo. Evo, to je zanimljivo. Da sad svi dobiju tu informaciju. Da. Ovo je sigurno, tako da možeš navaliti. Super, ja ću neću se buniti. krompiriće. Ekipa, samo jedite više krompira. Ti uzmi, da, evo vidiš, ja ću Može, našeg snimatelja razveseliti pa ću ja navaliti na krompir. Može. Kao što nije njegova naranča, kaj smo? A jesma, šta ćemo od njega? Kad nas gleda, tak morat ćemo dati. Kad nas gleda tako, suzdržat ćemo se od toga da navalimo baš na apsolutno svaki dio. Ali ima za sve, ove velika je koljenica. Apropo obroka, znam da sportaši često dobiju takva pitanja, recimo nekakvim ritualima povezanima baš sa recimo nekom hranom, baš kako neki imaju, moram pojesti točno određeno nešto da bi recimo dobro odradio utakmicu, da bi izgledao bila bolje. Ima li kod tebe tako? Ne, ja nisam praznovjeran, to recimo ni malo, baš imam 0 praznovjernosti. Jedem ove svoje zobene kaše 2 prije utrke, 3 sata, to sam se naučio, to mi paše za želudac i sve, ali da sam praznovjeran nisam. I mislim da nije praznovjerje. Ako nekom pomogne, skroz sam za i neko ako se osjeća bolje, ali meni, ja sam više pobornik toga da se sportaša nauči da što god se dogodi, ako se nešto dogodi što nije planirano, da će sve biti dobro i da se ne treba na to priviknuti. Ja nisam veslala, ali ću još jedan. Ne izgleda malo bogatije, zašto tanjur. A sve to bi bilo kad je ovako lijepo i fino. I da nije baš toliki disbalans, recimo tvoj tanjur i da, moj. Da, dobro, evo. Stvarno je jako dobra koljenica, sve pohvale. Prenijet ćemo u kuhinju. Definitivno. Od svih destinacija koje si posjetio, znam da je bilo problema recimo sad nedavno u Italiji, hrana koja vam je stigla na stol. Znači, sjećate se toga. Nije bilo ovako puno u svakom slučaju. Tjesnina sama po sebi bila dobra, ali bilo puno premalo. Mene je najviše naljutilo što sam ja rekao čovjeku, gledajte, ja sam sad s utrke došao, jel vi stvarno meni dajete samo to, evo ovak tjestenine bilo, on je rekao da. I pobunio sam se više zbog drugih veslača, nama je savez odmah rekao imate karticu, uzmite si što god treba dodatno, nismo mi ostali gladni, da se razumijemo. Ali mislim da je nekorektno, neki savezi nemaju novce, neki veslači nisu mogli dodatno si kupiti. Nekom je to bio jedni obrok što je puno premalo i mene je to u biti jako naljutilo što si organizator je dopustio da nema dovoljno hrane, a to je pogotovo tjestenina koja nije skupa i stvarno su mogli više. A obrok je, mi smo plaćali taj obrok, ja mislim 18-20 eura, više se ne sjećam. Da, to negdje je bilo. Dovoljno da možeš dati tjestenine koliko god hoćeš i to mi je baš zasmetalo jako iskreno. Kod sportašu i nisam htio da to prođe, zato smo to i objavili na društvene mreže više kao upozorenje dalje da se to ne smije događati. Ali se takve stvari trebaju javno reći, jer najčešće shvatili smo kad nekom kažeš da nije u redu dok se javno ne objavi, najčešće se ne reagira, nažalost. Da, nažalost to zna biti tako, ali da krenemo na neke veselije teme i povežemo to s destinacijama. Ima li neka za koju možeš reći joj vratio bi se tamo samo isključivo zbog hrane? Dobro pitanje. A ima sigurno, a sad razmišljam gdje smo dobro, ali znali smo dobro jest, ali baš radi hrane. Dobro pitanje, trebao bi razmisliti. Možda se vratimo na to, ali... Da, znači nek bude tu negdje u Da, definitivno. Sad, moje iduće pitanje koje je bilo povezano s tim je da se recimo radi nekakav
neće reći brošura, ali ajmo reći nekakav popis veslanje i hrana. Braća Sinković, tebe ćemo sad uzeti kao relevantnog izvora. Koje destinacije imaju jedno i drugo? Što bi se preporučilo? I veslanje i hrana? Da. Pa definitivno bi rekao, meni je najljepše jezero na Bledu. Imaju jako dobru kuhinju, pa evo, Bled bi izdvojio oko jednu destinaciju koju se definitivno treba posjetiti. Mogu reći u Pizi da smo dobro veslali i dobro jeli. Talijanska kuhinja je svjetski poznata, ja ju moram priznat, draga mi je, ali više volim ove kontinentalne ovakve stvari, tako da volim u talijansku kuhinju, ali više sam pobornik ovoga. Zato što sam rekao Bled i ne znam, dobro je pitanje, pa treba bi opet razmisliti di smo stvarno, ali znali smo sad, trebam ja sve te destinacije se posložiti u glavi, ali znam da smo znali jako dobro jesti. Jer bilo je i Pekinga, bilo je Rio de Janeiro. Da, Peking, meni je zanimljivo u Riju nije dobra hrana bila. Što je zanimljivo, ja sam mislio, znaš, ideš u Brazil i što je najbolje meso je bilo najlošija stvar tamo, što je nevjerojatno. U Londonu je čak bila bolja hrana nego u Riju, što je zanimljivo, ne bi nikad rekao. Tokio je isto bio dobar, sushi jako volim, pa sam se u Tokiju sushija najeo i poslije ja sam 2023. bio turistički u Tokiju, ponovo u Japanu. Stvarno imaju genijalnu hranu. I mene što me kod te japanske hrane baš je iznenadilo pozitivno, znači kao što sam rekao, ovakva hrana mi je draga. Japanska hrana je totalno drugačija, nemasna, bazirana na ribi, totalno je druga stvar, a ekstremno je ukusna i fina. I zato mi je baš me to pozitivno iznenadilo. Nisam očekivao da će mi se to sviđati, a jako mi se svidjelo. Da dovršimo, a? Da. Može. Dobro, nemoj nas vikat. Zdrava hrana i sport naravno idu ruku pod ruku, pa Martine, kad je kod tebe ovo preraslo u ideju o vlastitom brendu, kako je uopće došlo do nas? Da, evo, početkom 2022. iza Tokija sam se upoznao s tim proizvodom. Jako mi se svidjelo i htio sam to staviti na hrvatsko tržište. Naravno, ja sam neke recepture sam radio što sam htio i od 23. smo na tržištu, ali dugo traje taj proces dok se stavi na tržište, ali evo, baš sam presretan. Nažalost, ne proizvodim ja to, jedna tvornica za mene radi, ali mogu reći da je moj proizvod, stvarno je moj, nisam ja. Ljudi me pitaju, misle da sam ja lice brenda, nisam lice brenda, to je moj brend i to je nešto stvarno što ja jedem i što sam jeo i prije i evo, što bi svima preporučio. Sad, kako kažu sportaši, najbolje znaju što im nedostaje, što im treba, pa tako je i ovdje bio slučaj, ali često smo te navikli gledati pakete s Valentom, pa sad onako čudno je da nije tu i da ne dovršavate jednom drugom rečenice, a pogotovo da nije u ovoj priči samo već stvažan. Da, pa evo, u biti smo supruga i ja uvijek htjeli nešto skupa raditi, nešto zajedno, nešto naše i tako je došla ideja za brand Raw Spirit. Naravno, stavio sam svoje ime ko neki marketinški mi je lakše se plasirati na tržište. Raw Spirit da je povezano s veslanjem, povezano sa zdravim životom. U biti nam je to neka bila ideja. Raw Spirit je kao u duhu veslanja i onda je bila ideja u duhu sporta, u duhu zdravog života, u duhu zdrave prehrane, zdravi proizvodi. Proizvodi su od zobi, znači imamo zobene kaše, su ovo 3, imamo slane krekere i slatke kekse od zobi. Napomena, zobene kaše i slani krekeri su bez glutena isto. Nije nam to nešto što nam je nekako da to prvo reklamiramo, jer ne želim da budemo brand samo bez glutena, ali to je dodatni neki benefit. Da se istakne i to. Morat ću istaknuti da imamo nekakve različite izglede, odnosno ovo su... To je novi dizajn, sad imamo i slane novi dizajn, kaše će nam doći sljedeća serija isto sa medaljicom, malo smo pojačali, jako sam zadovoljan sa, pogotovo taj novi dizajn mi je baš mi je sjeo, evo, i prezadovoljan sam malo da se više poveže još sa mnom, to smo pokušavali. Ja sam digla odmah ove koji su mi favorit, moram priznat, tako da ću ja isto slobodno. Ja ću ipak
Jesu slani? Koji su? Brusnica, ne, brusnica višnja, čija. Okay. Moje su čokoladni. Ja, svako ima svoj favorit. Meni su svi dobri, kažem, ipak mi je brusnica malo bolja, ali moram priznat, kad par puta jedem brusnicu, onda mi je dobra promjena jest čokoladu i obrnuto, pa evo. Je li ta slatka verzija ona za koju najčešće posegneš prije, što si pričao prije utrke? Prije utrke jedem kašu, sad najviše volim ja ovu quinoa, jabuka, cimet. Tu jedem prije utrke 2 kaše, pojedem 3 sata prije utrke, to točno znam. Ali to mi je najčešće mi je kaša za ujutro, to mi je doručak, a krekere i kekse jedem prije ili poslije treninga, ali i jedno i drugo podjednako jedem. Evo, ne znam kako, nekad mi paše baš, mi dođe za slanim, nekad za slatkim, pa evo, ne mogu reći da nešto više ili manje. Da, znači sad nema pitanja što je najčešće u tvojoj torbi jer ima svega. Uvijek imam u torbi bar 2 različita, jedan slatki, jedan slani, najčešće sve imam, pa onda. Ja, pa šta dođe? Što mi padne na pamet, to jedem. Koliko se Martin iz svijeta veslanja razlikuje od onog Martina u poduzetničkom svijetu i u tom poduzetništvu? Pa, mislim da je najveća razlika što sam u svijetu veslanja došao do vrhunca, a u poduzetništvu sam novi, u biti sam početnik i svjestan sam toga i puno učim još. Dobro, jako puno mi je sport dao nekih stvari za poduzetništvo što bi morao učiti dugo godina, da nisam sportaš, znači neki, rekao bi, onaj tvrdoglavost dobru i da ne odustaješ nikad. To je u poduzetništvu bitno isto kao u sportu, da nema odustajanja, uvijek treba dugoročno gledati. U sportu treniraš godinama da bi napravio rezultat jednog dana na olimpijskim igrama. Tako je u poduzetništvu, kad plasiraš proizvod, neće se rezultati vidjeti za mjesec, 2 ili 3, nego za 3, 4, 5 godina. I to mi je recimo pomoglo. Pomoglo mi je što sam navikao raditi i ne pitati puno, nego samo raditi. Evo, to mi je. Ali kažem, u svijetu poduzetništva sam ja veliki početnik i uvijek tražim savjete od ljudi koji su pametniji, imaju više znanja i više iskustva od mene. A u veslanju ipak ja dijelim savjete mlađima jer imam i iskustva i sve, pa evo, to je recimo najveća razlika. A kako izgledaju ti dani, odnosno kako izgleda taj balans između zahtjeva profesionalnog sporta, ali ovog što naravno traži poduzetništvo? Tu supruga Manuela najviše uskače, znači ja se bavim sa raw spiritom koliko stignem od veslanja. I dalje mi je veslanje daleko bitnije, to mi je glavni posao, naravno reću posao, makar mi je to i strast i ljubav, ali moram to smatrati kao posao, onda se s ovim bavim koliko stignem. Jednostavno kad stignem, ako ne, supruga odradi i evo, to je to. Je li ima nekakvih budućih planova koje već uvijek želimo? Ima planova, evo mogu reći, u sljedećih par mjeseci ćemo izbaciti na tržište zobene, obične zobene pahuljice. Okay. I to je, evo, tu ću stati, a dalje imam ja nekih planova u glavi o širenju, ali to drugom prilikom. Bože. Ima još godina, to sve traje, neće to uskoro toliko. Bože, znači onda imamo materijala i za onaj idući put. Definitivno, kad za godinu, 2. Bože, dogovoreno, to ćemo odmah već zapisati u kalendar. I za kraj, ranije si spominjao taj savjet ljudima koji trebaju biti svjesni i mislim da i jesu, da nikad to nije onako ravna linija kao što kažeš i sam, ali što bi rekao sebi prije recimo 20 godina toj verziji? Kad pogledaš sadašnji put i sve što si... A evo, to i kažem uvijek djeci, kad me pitaju mlađi sportaši, rekao bi imaj strpljenja kao prvo, kao drugo uživaju u procesu. Mi to često ističemo, znači rezultat je 1 promil godine. I ne treba uživati samo u rezultatu, treba uživati u procesu stvaranja rezultata i u svakom danu i u svakom treningu. Evo, to je moja iskrena preporuka svima. Pa nadam se da si uživao s nama danas. Definitivno jesam, dobro sam se najeo i lijepo porazgovarao, stvarno lijepo bilo. I taj dio, pogotovo segment hrane, nadam se da smo isporučili jer, kažem, znam koliko veslači potroše kalorija i... Treba nadoknaditi. Treba nadoknaditi. Još pogotovo kvalitetne kalorije iz obje dugo otpuštajući ugljikohidrata od kojeg si dugo i sit i preporučio bi svakom da proba stvarno. Tako da, ako već niste, evo ja ću preporučiti svoj favorit, naravno ove čokolade. Hvala, evo, ja ću. Da, i ovu malo više voćnu verziju imate i to između ostalog i ostatak asortimana.
Martine, hvala što si izdvojio vrijeme za nas Hvala na i držimo pozivu. fige naravno u Šangaju i svemu onom što je pred vama i kao naravno nova disciplina, četverac bez kormilara, ali ovako na osobnoj i Hvala posebnoj puno. razini. Hvala.